Weru TV. Giro bwako nwithirite wina ogoro bubwega na ingo kugwata ogeni kiri Nteto cheru Ithatu mbita MAUREEN KINYA monanetwo mathiontukanarua ni Cindy Karwitha amona Nteto iria nkureterete ni siasa kugwata mwanki mathikone gembe CS Munya akirikana kweza na Title rojo kenda kuigunage siasa akiama bapie Meru gutumiria kugwata mbaru ngavana Kiraitu Murungi ekiri uchuibwa kipindi kiawe kia biiri CS Munya kugawe gutiwa kugwata mbaru kirigite kia ungavana Meru onde augite kuri na wirigiro bwa mira gutetheka ruju Gavana Muthomi Njoki kugambia Kariba Tharaka aria onekanete kwithirwa akiringira monini wa Rais William Ruto ndebe na Nteto chetu chiramberia thaiji atongeria ba Meru kwanza batongeretwe ni Senator Mithikali Nturi ni bakinyete mathikone jamwe Nturene ya gitura gesigone bunge Kegembe South aja siasa ni chionekete kugwata mwanki ya siasa bakioneka kumeneria CS Peter Munya bakiuga ezete konenkanero Title cha miunda na kuruguria ngugi ire chithiritwe ire roya rwa mubunge wa gesigo keu John Paul Mwirigi akiaria Antonia we John Paul na ugete Munya na ethiritwe akirwana nawe bonene ende amona bou amuria agatumira uwejani bwa Title cha munda guchiendithia wege siasa Dennis Mugendi katwambiririe imwe kwa imwe murwiri ngavana kaunti ya Meru Senator Mithikali Nturi bakinyeni na mubunge wa Kegembe South John Paul Mwirigi mathiko ne jamuthaka wa kiumbe Nturi ne agitura wandini ya maua ne baguanithenie Minister Urimi Peter Gatira Munya na ndegwa iria ithekira gathiri kiuganio isiere njau na kuni mantu nejegie Title cia miunda iria ejite ikwajana rojo ngugi bakwathira tiwe atungatete indi ni John Paul mutungata Nuyo kukethea kwenewe kwetwa launching ya Title deed aqua public works na John Paul nkethea ndea unontu mbombete kwethea ngekazana kuria Title deed siji chie ndene ya Kegembe South na ikete minoma kuma ke county commissioner kuwa tutebati kwethea tuke kosana na muntu nontu bwa ngwira mbombete kwethea nkirita otemea kwethera oketheka otemea kutheka ng'ombe watwera alafu rojo muntu ake ya kama kombe ko no mwanka Kegembe South thayo ikaitaka kwethea tukiheshimiana kengwira tukwethea tukirita waziri wa agriculture bwana Peter Munya ingwete kinde mwete heshima nene muno na ethra akirwa onibo kuliga na nya inda tolero mutwe kanuni no ntobwake mwaka muthiru mwaka ka mweri wa 5 inda ombere kwethea nkiringwa na iya arora athi ringe na ruka mbetini arimi bamayani no ntotwetete muchema nune yua oremi bwana Yesu asifiwe na ngwete ke we nteke bwana nteke ya ndiatete history ya John Paul ya dhuluma iretete dhuru aibutetera kuma manto akuurwa kanuni wita manto yakuurwa nati factory yathi na kinyamanto yanginya yaruyo no haurwe no nto kwe muntu weyete kuthura ku ayete kurura project ye John Paul akiwa newe antu beto ande burende we nyaka logerwa thiri nyuma itewa ni mwari ne esiere
tweleano wewe ndira wena manto yaku tutare ya thithwe lakini thirikari iratwinayo yathwanire atumaira kifuono tisha antu bonthe nde bwere buthikerie bwetekeria antu bakuma ome beyo turaira mwana u bokubonku ana batokuwa ntokera baba re abakuromba kura nawe ntoko didi atia bamwe bareya babukasia tuasimio anganini kinya bada burasimio re tutetegeria kusimika na bangi na Meru eta negembe South eto simika na otombo tuera okeyo tunenkera mbecha ukadithia reform angambonasi ekabwa mbonasi na shilingi 39 isiaga na bwererete Lwaria ruru ruikiri kinya ni mubunge kubaikiringo na batu turi Igembe Central itwa ndivuvirwe na kwatuika ofisi cietu cionthe kasi Igembe Central kana operations cia thirikari na kinya manto ya titles na yange yonthe abwite kwithira yari ndikuota kangeta ningwache ni bibio toma thirikari ichokia antu ringi maua Nindo abakwa nitonyithitwe kinya kiri nyomba ya wathani tayo administration block untu bagwite minister munya agwate nthoni ni untu batire nsana report yabati kwethe eta clear that I'm a member of Igembe South constituency elected member of parliament na kwa nkethe ankeri tangwe ntemea kwethe ankemekirera dhairora ndethe ande mithitheti na kuno mwanka mombe kwethe nkethia hata manto yako monganda yake yambi monganda yake mwisho na kuno mwanka tu heshimiane na ntu kwethe John Ponde muntu munene ka miaka 48 tekumaanisha anto banta wala bonde siasa ite mwana sawa mithikari nturi kaina sokerete ngavana na wekire itumurungi na kumusokiria siegi kandarasi ya barabara ya thiru na ingi iria kireitwa kumumeneria kiuga ni ciaritire iraito we urerere anto mitheka no woire contract cia barabara ci embe atithithitie na no orete kuthithia kankwire mukuru nontu ukura na kiri yokwamo kwamberio coka rivers ya kaseti karaka inya mbere kakerwa auto rivers nontu nuralitere akiri ndendo kwira atiri na babu buthikirite au barabara era ontu ete aki ibo baitetherie banjeti na John Paul na uracheni ontu ete kwewa banjeti kembeya cia thirikari kenda yakwa oke agotweka unorita biashara okarita ngo kare akuriwa renge okare akuriwa womba kurita ngo renge ndenda kuwa kwa tweka kure thiringi ndei yariterwa etariterwa ngwe ruarendi ciae nonge ngwata ombeke ndene no ntoiro nketha mbiyete kana nkera waburaba kwaria buriuma lakini otore ya mpingira banki account cia kwa cionthe na KRA ochoke oreo ndia mbecha meakele rigo thwane ngwe kariteka riwe ye wokuwa na muntu akaromba kura no ndo atei kiraito murunge thikeria nkwere bone bwoma aine bwoe uwaroyo ndewe nuchu bilioni angaroyo ntamberia kuendelea na namba 2 no ndo tekomenya babwire antu beto ngwatawa kethe akore uma bwethaira buri oke baba kuwa baraba kerete kuthithwa onbethe ande kamiti ntethe angetera nareku ndi batombe meria no ntombia cia kwa na chibarete kuria no kuibwa ani waachane upusi na ujinga no ntotato ebia Dennis Mugendi Weru TV ntore ni agitura wandini ya maua Igembe South County ya Meru. Gavana wa Meru Kiraitu Murungi muthenya jwanaru anatirimene na kiama bapie ni untukwe mwembere ya CSP Tamunya kuthithia njunga kaunti ya Meru ni kiri muchemanio jojo aria kiama baba bagitete igamba kugwata Kiraitu mbaru kiri guchwa ungavana wa Meru ngorokini betikanirite kugwata mbaru arwiri bonde bare bakoromba ite biage siasa rungurwa mwabure jwa azimio kagitene okauna munene wa gavana Titus Ntocho na tongerete kampeni cha kiama kiambas ntere cha yaki aria barombete akariko baringira kura muthuri murioki katutaririe Uthijwe narua atongire mwanya bakamega PNU kuma kaunti Meru ni batini mena gavana Meru Kiraitu Murungi batongeretwe ne bangania ngwatano ya azimio
ajanene kaunti ya Meru no mugambi manyara nikenda beja mwe na kugwata kreito mbaru PNU ala mugambi manyara augite baka gwata mbaru biama bionde biria bikirinde ne nkotano ya Azimio ndene kaunti ya Meru. Kwa hivyo tumeamua kama Azimio tutasupport all Azimio candidates wherever they may be within this county, and that is the Azimio spirit kutoka huko juu. But Azimio iteretete mwega. Azimio was not moving properly. But tangu Mugambi Imanyara achaguliwe kuwa coordinator wa Azimio Meru na baba, I've seen a difference. Itagarariti da kuleta mwe atongire bekemege pia niunde na kaunti Meru nigenda bagwata mbaru kirito murungi rijite nyuma ya Peter Munya kwithwa kithia ndunga kimekithiru aronekanire amalanchi amechiawe bakigwata mbaru mubunge wa Ikuruka Mongoza kigiti kia ngavana. Kime resolve as follows, that the PNU will within the Azimio coalition support all the Azimio candidates within Meru County. Tumekubaliana namna hiyo. In that regard, tumekubaliana kusupport Honorable Kiraito Moronge for Governor Meru County. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Ajana niki baraba ingi betho bakiromba munye na kiritu kutho bakigwatarira nikende nyambo mba gutsura Raila Odinga kura kwa wingi. We are behind one Azimio candidate for governor in Meru, and that is Honorable Kiraito. Nonto ito kumerekera Azimio na mundoro ami na Azimio kunda ene Meru ni Kiraito Moronge no ngeto batikunga mukono kenda tukuria kiama keto kia PNU kirukura through Kiraito akoromba wanangavana tigana na atwe bara tole anini na aja uju itotige kwa mbroka ndorene ndiye ibu gwatane njara na munya kenda tumbo chwira baba kura dene Meru kaunti tugwetekaniri abo nende woni antu baba kariano antu bandire ona nkona inte yake twetekerie atire batwe munya imwana wetu Kiraito ibaba wetu ima kwena makosa yaiko kwera mutono kwera mwana nethe ibaba tanire kenda Meru etambere. It is not about Kiraito Moronga and Titans Dochu. It is about the future of our county. Kanata kama wanatorea hivyo anto wetu na chala anto ba sarakasi drama kings na drama queens ibabu kwenda ba ya kwa Meru. This is about the future of our county, the future of our children. It is about the way we want things done in a proper manner. Sherehe ya leo is going to turn the politics of Meru in a very significant way. 2017 mlifanya maisha yangu ikawa ngumu sana. Na nikiona champion wote wa siasa wale walikuwa na upande mwingine. Those ones who made us sweat, you are all here. Now with you on my side, who can defeat me? Kureanda wete tuari ya ndeite. Bongere nina ndiki nyefoa nino tunyashenu kueja. Torea mwe. Mnandikira itu akiaria etho akinyirie kairi ati mutongeri wa Nthiguru batano akethera Raila Odinga na hesabu ya siasa tumepanga. For you to win, you don't need 100%. You need 50% plus one vote. We amini usiamini. Rais wa tano atakuwa Raila Amolo Odinga. Amna bubu kongena ku monino wa gavana Titans Dochu netite na mbere siasa cia bas ruterero kacua wandia nyakis abari gurite kunjoka barabara cia kacua betara kengangi kirorojo ine kachua kengangi kireko atekereko somba na kuona mashimo Kiraito Moronge itoritete ngoge yes lakini ngoge kana kroto geto tawete temero mbere koira tabangete teka irandira na ite meko dira na ite rimwe sombe tena tabakachuka kubwera manta yara yonde wagweta yara yagwetheto na yara yatigeri mimi hiyo kazi kutoka tarehe 9 mwezi wa 8 watochokia hiyo kazi itafanywa. Babu ebo toraga kurera barabara umarera Kenya ya watere uhuru ende ndene miaka 5
ya Kiraito Moronge na Robert Kedenji inande barabara eje ekodhidwa ore abotekare thina kaire. Nkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki. Minista wa urimi Peter Gatira Omunya na ugite kuri na wirigiro bwa mira kuona ntaira kwambiriria ntuku ya rojo nyuma ya muchemanio jurajo thithikite ntuku ya narua nkuruki munya nonekete guchokeria kiama ba Kenya Kwanza barabethiritwe bakimusambia kirindiunga chao aja kauntini ya Meru bakiuga ni akugwa kigerio ja minista wa urimi nkuruki munya ni atheretie na kuga gutiwewe akugwa atambaru jangaba na kauntini ya Meru. Boniface Mongera na Chonkuruki. Thoko emira nthiguru ne Somalia na rinirigirio kwithirirwo kamwithejwa ntuku na arua kana ntuku rojo nywe mushimana jwa Uganda jojo kuthira ntuku na arua moko na safari paka ja Nairobi. Munini wa minister munene nthiguru ne Somalia Mahani Mohamed Guraid no kariku na no irigirio kwithira gikira kirore witikania kwa kibiashara katikati ka nthiguru ya Kenya na nthiguru ne Somalia mbere acokera kwao. Kirikithiria Nteto nacio ministori meja nthiguru ne Kenya bona Peter Munya tugotirima nawe nerire mina biashara wa mira bethire beboreri no twirane bura bekire bura kwekojura Nteto mira on record no twiriria twathiria muchemanio negotiation no ikuendelea wariru kuendelea utukariria before after this meeting is concluded and those discussions that are going on are concluded. So perhaps today or tomorrow to get information. Tomorrow we will be able to communicate. Yes. Munyankoroki na kanoki tena kuwate kuwatambaru mheshimiwa Bikara Mwangaza chora ukwirikana na uome. Kwa tena prefund candidate kutoka gavana Meru. I have said that so many times. You want me to repeat? I can repeat. No trouble. Yes. I am looking for votes for the presidential candidate who has new. The issues to do with governor of Meru, the people of Meru will decide. That has been my position. I'm not moving away from that position. Lakini bwana kana mporo msikia watu kawira. Who is an individual? Ask him those questions. I am not Mporo. Bonge na shokete tumakiri gavana Kirito Muronge aramwiritishira kurashia na kethiro mwirigira kinya nini kinyethiro bali kingwataniro azimio no ntoyo kuriria kwithira shondene kaunti Meru ishara irondi ngake. I'm not a candidate in Meru. I'm not running for any office. Kenya needs to address the opponents, Awira and others. So he needs to address those people. So ask him to explain to you, I'm not a candidate in Meru. I am strictly looking for votes for Asimio. If he is in Asimio, he should join me hands for votes for Asimio. Mkivotana ngwatana bukuri Azimio bubaire. Tuna ngwatana. Ngwatana URETERI. Tuna ngwatana kikura si Asimio. Si anasema natafuta Asimio tu na mimi natafuta. Hiyo ingine ni agenda yake na wale wanapigania naye. Asitafute diversionary tactics. Za kutafuta enemies where they are not. Address issues za watu wa Meru, address candidates wale wanapigana nao. Mstaki kuingia huko. Kethirikiria na shokete tijane Meru muni mutongerio nduri ya Mruto iri aritie echo kamemene Kaweru arugite minister Peter Munya atithirito no itigo bwega kile ministry oremi. Alikuwa ameanguka hapa kura, alikuwa amenyoroshwa, ameangushwa chini. Sasa tukamrokota, tukamwambia aende akuwe waziri, lakini amekuwa na kiburi mingi na madharau mingi. Ndio unaona hata nilikuwa nasikia ati alikuwa anawaambia wakulima ati kama mnaona bonus ni kidogo, kwendeni mtafute pesa nyingine mjiongeze. Sio, ni madharau ya mwisho. Ati ndio huyo amefika hapo anasema ati sijui unga, kama hii unga kama mnaona iko bei ghali, si mtafute chakula kingine mkule. Sasa my friend, si tutulize tu pole pole. You know, he has no right to choose facts that he wants to communicate, and those are good facts. It's common knowledge. Tea was down, it is up. Coffee is down, it is up. Red rum was down, it is now back. So selective memory. It's called amnesia. It's suffering from. So this is, he needs to go for treatment. Nke reporter Ntoshoro TV kumaja kingina ngine kisubuke Nairobi mbita Boniface Mongera.
Itigere ntuko 34 mbere ya kithurano kinene kambuni ochonkoni nio mizani ntuko ya Narua nirekerete mpumi chotu iria iri kuonania kiregeti kia ungabana kaunti ya Meru. Seneta Mithika Linturi niwe atongerete na gichunche kia 32 gatanta Ithatu kuma kiregana athingatirwa ni Kawira Mwangaza na wengabana Kireito ari namba Ithatu. Kiregeti kia urais kuringana na uchonkoni bwa kambuni ingi na rietwa IRS kuririkana kura ikaringwa ntuko ya Narua. Monini wa rais William Ruto niwe utongeria na gichunche kia 49 gatanta kenda kuma kiregana athingati ni Raila Odinga. Kuringana na otweria bora bogetetwa ni kambuni ya uthondhoria ya mizani borionania kura ikeja kuringwa ntuko ya Narua. Moro irigete uwagete kia ungabana Mithika Linturi wa kiama kia UDA niwe otweka ngabana wa kaunti ya Meru. Linturi achinda na gichunche kia 32 gatanta Ithatu kuma kiregana akathingatirwa ni Kawira Mwangaza na gichunche kia 29 gatanta inya kuma kiregana. Wamuthia ari Kireito Murungi na gichunche kia 28 gatanta imwe kuma kiregana. Now with you on my side, who can defeat me? Kureanda wete 280 bongere ni na ndikinye 400 tunyashenu kuya. Kiregete kia useneta ni Kathuri Murungi ojokia gitegeke na gichunche kia 53 gatanta Ithatu kuma kiregana akathingatirwa ni Kaberia Rimba na gichunche kia 23 gatanta Ithano kuma kiregana. Soko wavodikeni kura kwa wingi nango ndakwera tigania na egembe utemuntu karoya kura kinyemwe era tukaringa rekwe. Na kiregete kia ekuru Elizabeth Kailemia no gwatagete geke na gichunche kia 43 gatanta Ithano kuma kiregana akathingatirwa ni Edith Mwirigi na gichunche kia 26 gatanta inya kuma kiregana. Ndene ya gicigo bunge kia North Imenti urojo kia geti kia ubunge ni Ken Muriuki na gichunche kia 31 gatanta ijere kuma kiregana akathingatirwa ni Raim Daud na gichunche kia 24. Ndene ya Central Imenti Kirimango Shine nojo kia geti kia ubunge na gichunche kia 41 gatanta Ithatu kuma kiregana. Ndene ya Gembe Central Kubaerengo nojo kia geti kia ubunge na gichunche kia 47 gatanta imwe kuma kiregana. Kura yenu ni ya nani? Kura yenu ni ya nani? Hebu nione kura ya Hasla, nione kura ya Hasla, nione kura ya Hasla. Kuringana na otweria bonge bora bogetetwa ni Intel Research Solutions nio IRS kura chikeja kuringwa ntuko ya Narua uri otongeria nthiguru ete ni monini wa rais William Ruto na gichunche kia 49 gatanta kenda kuma kiregana akathingatirwa ni Raila Odinga na gichunche kia 42 gatanta Ithano kuma kiregana. Wacha nione kerua baba Raila Amolo Odinga. Baba. Wajakoya George niwa origia kire kura iji na gichunche kia 2 gatanta inyanya kuma kiregana. Uthondhoria bobo bogetetwa itigere ntuko 34 akenya bethro bakiringa kura. Ne kuma kirero konoro ne otukona kanyaga konogoka ogeta kuraja insokerete na Nteto nkuruki. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego jistu wonti mbere ninguchokeria Murungu nkado nuntu bwa gumpakanya gautongeria ntubego jisti miaka 10 na ninguchokeria ntubego jisti nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego jisti tariki kenda mweri jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka egoist kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego jisti mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote.
Yetu Sacco ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusacco.co.ke kana turingira thimo gukurukira 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Eja toko dhirimo batu jaku John the shopping aja Sayen supermarket na Arua twe na deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyirie mukojo waku itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro jaite na metha cia gutumira njano bici interview stima interview kuruga ngushe kuma take na ndegoro ingi into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia bakery ya migate na cakes butchery na binge kathomba twe na parking ino karia na enene ya Ntubonde turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank aranire natu na Arua gukurukira 0114 697 050. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow! Mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu tumia unga wa Raha Premium ngano. Noe gavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwa iri gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi kathomba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nantiri na hata tena nantiri okaramba nantiri wakundu kiboyo kemwe. Kile watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonye subuengoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo araturetere yo ambori yoga tukiria gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua Kiraitu Murungi Meru. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then Paybill option and enter your StarTimes Paybill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Meru kiuga moro tuzote mubango ikwiriria nawe muibangi akamenya ruju rukagira kiria kiru kwenda imwerekera mithika lentore uri kwenda gitikia gavana Meru ena mubango nago mu Meru ukimwe murungu gira burando bagoya baturingira ndebe na iba utonia wendo iba kwenda utonengera tekenya gavana wa Meru tabo kuato lumbika na toro iba toro yetu ingwanto beto kwa kariete neke
kwe kiumia izi ya tariki 10 mwezi Juju, Mithikali Nturi na kiama ya Meru kwanza. Tuangalia tuko na nguvu na tuko na nia ya kuhudumia nyinyi. Tuko tayari kutuunga mkono watu wetu. Tuko tayari kuungana na watu wetu. Bakethura bena mambureja kuruguria manifesto wewe kendago mu Meru. Akwa na agutariria mubango jwawe kiregwe omudhura jangava no kutariki kienda mweri twetete. Nauliza nini kwa unyenyekevu? Mimi naomba kura ya huyu mungwana anaitwa Mithikali Nturi. Naomba kura ya Nturi jameni. Mnakubali tuungane, tumkabidhi huyu jamaa ile nyumbani. Tafadhali mtanipatia huyu jamaa awe gavana wetu wa Meru wa 3. Hebu nione kura ya Mithikali Nturi. Mambureteja jaga kujira emoko mbere thejire chotuku aja kire Weru TV. Mumeru tuina mubango nawe. Thura Mithikali Nturi akinyukia Meru ikinyari urenge. Aya kengeyende! 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 Ngechokera na Nteto nkuruki gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na njuri yawe ni bathithitie ndiunga guntu mwanya mwanya gesigone bunge kia Tharaka kirigeria riawe ya gwichwira kibindi kia biere za gavana wa kaunti Njuki nonekete kugera migwe aregani bawe bagisiasa na nkuruki kuria kari kuringira munini wa Rais William Ruto kura kenda atwika rais wa 5 wa nthiguru ya Kenya. Paul Kabithe katumenyithie nkuruki. Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, Azimio, Jubilee na Kenya, PNU, Wiper, wote. Yes, when Indio ngirati ndia ntere mwenye Tharaka muthenya gwemthi gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki. Mwatunengere ngwira miaka 5 kuma 2017. Na mwanengera kabogo tuthie kurutawira nake kuria mukothima mwanengera mofaya na kungi mwanengera mangi tumekuwa kazi kweria mauro na riu turi yako mwere tukwenda ringi kunengerwa nafasi ya mara ya ende bai muntu getatagira ugunjara nderi twankinyona ni gitumi gitumenda kunengerwa giti thie kunengera murithi wa ng'ombe muntu timenya ng'ombe yaciarirwe ri ikamaria menere netigerie ri gucho kunengerwa gachaukange ukethira bire akiuga kirika gitakarathire twari gitini gikimiankenu 5 utungata bogima bwa mwere kaunti nino no akuthagaya kutheri abona Muthomi wa Njuki gite 2017 cibitare cionde cietu cia bantu betagwa nkondi ndagitare atanago mantuko no emwe thiini wa miaka 5 kweria maurongo bwa makano rongo bai oririkana kwambira 2013 nginya 2017 magomagare onthe mbere area no yetu onkia gwire mwekuru waku agukinya bara tukinyaga gwatuika mwana na kwenda gucha twaringaga maguru moja kwa moja nkinya marimanti ukathiukithira ni gwichuriwe ni mokero eterera wina rugitoni kana ntuko inoka thiaga tonga health center yetu withagira ni twakire maternity ria njeru twekira na gitari na equipment cia maternity ikagitani wa quality akaria bako mucokera mairia mwana kuthura nkiama ba UDA kingomba kuthirikiria mirandi kathumba irayanjiritwe kaunti no gutena wagagu runchirwa rukurini kiereria rugakinya mici gwaku ugitumagira buro kwenda no tunathirio tuna plan ya runchiru twauga wona twathungira twina thirikari ya muntu gwitu wa William Ruto iria ya UDA ya kusema na kutenda iria ya hasla barabara yetu iria remerete baria miomboni na bantu beta kwa ng'ombe tukame muntarami awe kinyite ichirire bantu beta kwa nkoni yumerire bantu beta kwa baria konereri baria kuthita gatunga na kiriwitia kwa ngarama ya muturire Njuki na tariritie kiama kia Jubilee kiriko Azimio Jubilee kiriko muntu wonde wina Jubilee ni wambi Azimio ni wa Raila Amolo Odinga kauka na kuna mutu kumenyo muntu mondo ina Wiper ni wa kiama kiriko
Azimio muntu wothe na PNU ere agatirao no wapi no akiama kireko Azimio na iru ciege ciothe nginya ciana Kenya. Hapo ndio sukari, chumvi, mafuta na unga na mafuta na petroli inapandia bei. Ripotera Uru TV kuma Nteto cia Tharaka Mbete wa Paul Ugwa Kabithe. Abunge baria bagwetana irwa na nkiama kia UDA ni bachumirite na gucokeria Meru nkatho ni umbani bunene buria bakuga ni bwonekete kiri micemanio ya William Ruto ntuku ciathira. Baruga Meru ni bethirite bakiamukira Ruto na Weru na kinya mururumo munene haria nande baborite gwetana mbere kugwata UDA mbaru mwankira ndebene. Ruto kiumia giki nethiritwe akiriunga ntere mwanya cia Meru akioneka kurombera abunge ba kiama kiawe kura kuma kiria kari mutugikare na chotariria. Baba ni abunge barabaritine kumaja kaunti ya Meru na bakiru agairite biaona kiama kia UDA ndene ya murengo jwa Kenya Kwanza wamona bamabaru irite mwanya batongete ni muruiri giti kionga bana seneta Mithikari Nturi na mubunge wa South Imenti Kathuri Murungiro kura giti kio seneta adabarite na andiki bante tontuku ya naro nyuma ya diunga ya munini wa Rais William Ruto no ni muruiri giti kia mutongire wa mgongo waja kaunti ya Meru bakiuga Meru ni baronanirie wendo bunene kiri musafara yao ya gisiasa na nande bakiuga bone bagwatanirite na bagatumira ntera cionthe gutigira baukethite bionde na kiama kiao. Oye ni nkatho cietu na asanti nyingi sana nondu bakumira na wingi sana kiri ituo bionde biraturathithite mucemanio na kuoneria wendo kuma nkorone. Tunataka kutumia mbinu zote kuhakikisha wale hawako kwa UDA tutawabandilisha na sera zetu wabandilike waingie kwa UDA. Hatujakuwa tukiongea hivi, tumekuwa tukipanga vile tutaendelesha maendeleo Meru. Tunataka sehemu zote za Meru ziweze kuona ama kupata tofauti kati ya uongozi uliokuweko na uongozi ambao utaanzia tarehe 10 mwezi ujao. Tukawatanira ou tuona twetwinde timu ya UDA kenda tumba kudeliver ite bionde. Nkoroki bakionania kugwata mbaru manifesto ja Ruto bakiuga nijo jari noguni kiri mukari wa kawithire mono waja kaunti ya Meru. Kumba kwa Andres mathina yetu yau ya mpara wagibonda wa masibitari uchumi kuthuka tafadhali na wini jabu nene tuburomba bunge timu mkono. President of course era tote kwaliria nontu William Ruto ni rato weta shuambet no wetete kwa president nontu akanya orendi ibereani na manifesto yawe na manifesto era raitire mbere ya Meru actually tugucemania arakemu twirinda ziba Meru twindi twareo Nteto ira chonde cheke manifesto ya Ruto ni ira chonde twetekaniririe na content ire kune gateithia Meru, and that this is the real deal, the UDA government which promises change, which promises to empower small farming units, which promises to empower micro enterprises. Na muthia burune baugite mirandi de ambiri tune thirikari ya Jubilee ni aritire bari kwathingati Baruto na ndiba kiuga wona kuruka bari na wirigiro akambiria kaire gutigira mumeru agutetheka. Tuliweza kuzungumza kwa kina vile ambavyo ile mirandi ambayo ilikwama itaweza kuanzishwa tena upya ili mwananchi wa hapa Meru aweze kusaidika. Nkiripotera Nteto cia Weru kwa rito ni mutugi kare. Ward ya Bothogochi West ni imwe ya ward cha Central Imenti na iraizikene mono na urimi bwa majani. Ward yejika gitene gaka irungamiri ni Patrick Muthuri uria ugochwa gukarira giti kiawe ari mururi kiumbe aria akethirwa agikindana na Rombi Bange nkurukie IE10 baria bonanite Weru bwa kumutunya giti giki indirukanite na ward yeje ndakaranthe na bamwe ba Rombi giti ki kuthoja kiroto kiao na kinya nkuruki kuthikira uge na kinya mateta ja kariba ward yeje giki ni gichunche kia mbere kia riboti yeje ya mwanya. Ward ya Bothogochi West erendene ya gesigo bunge kia Central Imenti iri na ringi kura ngiri 76,895.
Wodete ira izekene mono na Kithirone, Githongo na Katheri iri na ringi kura 24,400 magana 723 nekuchirite aroiri bagite kia MCA nkurukie 10 baria ni amwe na Muthomi Mburugo, Faris Gikundi uria wizekene mono ta Moyo, Nicholas Motweri na kinya Irene Makena na baria twaranirite na bone Mbitagwa Patrick Muthuri, MCA wa Bothuguchi West. Marito yako mbitagwa Kenneth Muriuki, bijikene ja mkombozi. Mbitagwa Daniel Kiogora. Jennifer Naitore Kituma. Dennis Kituma. Antore Nkanya. Mbitagwa James Kinoti Mwirigi. Endere alije wa monone upa kuiwa Kaguoro. Mbitagwa Usirio Kaimenyi Kinoti kuma wondi ya Bothuguchi West na Mugwanja baba nkurukine bataririte gitumi kiria bakwenda gitege kia MCA ndene ya Bothuguchi West. Gitumi nchwa kura mwaka jugu turi na mpambite osafu gipindi kingi kia miaka 5 ikweje ikwithirwa kwi ngugi inyingi iria ndaritite na iria tuitaniritie na kariba Bothuguchi West na iria nyingi cia kuamire iciatejanirwe na ntura yetu irachoka nyuma mono na antu betu ndakaraniria abo miaka 5 ndikirite ora bakuga andaigua bakiuga benda otongeria Kiogora bucoka kairi. Inkwenda kuhakikisha ya kwamba muyuthi wonde ora uri ndene ya Bothuguchi nonto gipindi kia mbere twatarite muyuthi lakini twa frustrated na gitaraja iri twatara unge lakini utimendelea turomba kuona tukithirwa ndene ya uterero wa Bothuguchi tutegerete kuma sibitari ya Githongo tukacheka tugategera stadium ya Githongo twachoka tugategera itware na company kwachie lakini uteo yomba kwithirwa ikia complete twachoka tugategera system chetu cha michetho kiria ayuthi tukikete tukona batu turi ayuthi tutigiri twe nyuma oni nteomba kwirate nteomba kuganira percentage ngana tonto anto bongo ibo bantegete ibo baonete ulitiko bwakwa ibo bomba kuga aranginyete lakini rira nkuthikira ndaigua anto bakiaria nkuwa bakiuga at least the 80%. So the 80%, lakini onto the 80% inkwenda ya very clear ni na miaka 3 te miaka 5. Wategera 2019 2020 thirikari yaugireta kurwa na corona. So resources kionde cierekererwe kurwa na corona. So tembecha kana resources uga kwingugi tombere guita for those 2 years. Tegitarira ya corona indari mtombere kuretera Bothuguchi West mask, sanitizers na matangi ja kuthamanja na kienda tweberia antu batikeje gukua muno ni untu bo murimo jura jo corona. Na inda umira undamberia kugurira ekuru family imwe ndarungamire nabo na bya kuria na bya kunywa nataka ndari na uwezo bura bo bwingi muno ikwethura mbeca ii andeigirwe ndina kiao ndene kwa kiujuri ndauga tubeca turankuona nara ndendia mario gakoromone ndungamena kana ka Bothuguchi na ndiro ndeigirwe ndina mwito jojwa kwa MCA antu barambiro kaya kwa MCA na ito wamba gututethia nkurukie ugu tutethia ukoria Bothuguchi West nio antu bau bari mampoka bakari maikwachie bakari mampoka karate bakarithia nguku horticulture vegetable horticulture farming niyo inene imono no gatega area utugwita Bothuguchi West ija yerera Meru yonde na mantu ja vegetables lakini watega barabara ciao twinyuma muno mantu ni barabara ni nthuki muno na antu babo ni mwe bari mainto bibi bitumba jarira ngai ya ura bikethirwa mpoka ikethirwa kana mpoka ni kwa chibi kethirwa mundene no naga into bibi tumba kwendwa no ntu muguri mubiachara ora umite mawa kana uma Nairobi yita kura mpoka areja kauga uwe no ka kondictate roro akurira mpoka no ntona kuona ati na access yambi ya mpoka ichi yaku ikweja kuthura promises iria ndaba nenkerete 2017 na maono jara ndaberete iji chongo gira mpenda tuthithia monka na ndi nkuona iria nyingi ni iria chitombete okinyanira mbere anto ba Bothuguchi West ndecho agetegeke kenda twikira Bothuguchi West shape ingi njeru twikira Bothuguchi West inya ya kuona barabara chietu chikarite bwega nontu ibuije kinya Thaa iji njira chietu iria nyingi ni iri ukurukirika na iria chiokurukirika chithithitwe ni mtungi mwanya mono na mwene njira. So mine I will start with our word tugeria gukiria performance ya rito beto nontu the performance down mono
it is very wanting compared to other wards, compared to other constituencies about the Gochi West to Ekuraja. So nande I came in ndauga ntekira mantu jano nto it has been a trend URETERI for quite some time. Na nde iroreu ndauga ruterero education imanto na basari. Ntuko ya rojo tukethwa tugitegera ntangurutano mwanya tia mantu jara jethiritwo jakiringithia muno ward yeje ya Botho Gochi West. Mubunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Beatrice Nkathani ameneretie ngavana wa kaunti Onesmus Muthomi Njuki akiuga atithiritwe agikinyaniria mawirane jawe kiria kari. Nkuruki Nkathani orete Njuki guchieta rwirone rwa ungavana bwa Thaa akiuga Njuki ari negamba riumba kumutigira atheki na gutonya ntera. Nkathani onekete kuringira ndebe Professor Erastus Njoka Samuel Mbairagwa urio kwenda useneta na gitonga bongo urio kwenda ubunge bwa Mara. Mati Mugambi katariri. Obunge wa Mwekuru kaunti ya Thaa Beatrice Nkathani akionekanaga gucokera maturani. Muthenya we munthi arariungira agikundi gie kurubantigwa mbariche gitombani kiri gicigo mbunge kia Mara. Akionekanaga na muthuro Nkatha aratumana na kuga kanirwe ngavana wa kaunti ya Thaa Muthomi Njuki. Mboririe ni Muthomi Njuki atiri kandi nera andu riawe gwatuika kurira andu ne auge mama kaunti ni unkamuri atigane nani. Nkatha ugite ngavana Njuki na tige kwaria ciake ndi abateri kwaria cia mawirane na mothi na mbere mararuthirite kana marakaruthira kariba kaunti inu. Ende mumwira ni atige akiraga antu ba Thaa kaunti riu ni metho makuonaga mbica na gute maendeleo augire roje rwa Thaa kaunti ntuko egana ciathira roje rukaugaga Njuki. Akiongera ugite Njuki na tige kweneria kariba kaunti ya Thaa nuntu na rumiritwe ni igamba ririto igamba rira ritimite nkinya kanua kuthi kurutira wira obichini cia kaunti ya Thaa irarire mucie munene wa Kathwana. Ni ndamwirire atiri Njuki nuntu wina kesi kotini na kesi ino ni ambese cia Thaa kaunti ira jiaurire tiga kuronga 2027 wambe oroike kesi nonto Thaa kaunti na nthaka jienge ciaritwe tubathure ngavana na gwa kesi yathira tugakuthura 2020 nonto gwatuika akaja kuthaikwa ni kesi ino tumuthurite akendelea kuruta wira ariku. Akirikiria Nkathani ringirite ciacha ngavana wa tene wa kaunti ya Thaa Samuel Mbairagwa gitonga kaburu bongo na muciacha Professor Erastus Njoka araragombire wikinya kiri kiatho giki. Kankuga mujiari gotigaga kukena mamiro kathiko miria kene ndai na nkethi jiengeja mtoeta warora nsigitonga mbongo ni antu ba Mara butirira this time tutirira tukari rugendo rumwe rwa mositha tukamwarika Ithatu tukinari rugendo ruru turikanirite ende muturo gukwira rure antu bau obairi umenye ni agaratia bau bauragwa agaratia baba kapo arogirwe no muthia Nkathani aromberete muninwa mutongoru wa mugongo ndagitari William Ruto kura kiria kari baba. Maita megana tunde muretete huko tema ingi uma kolonge wana uko asimika twana mwana uko teka tumwegujaga na mato. Hello Kinya president wetu ura tuendete twathurire tumwendete tiuma Uhuru wa Kenyatta anachoka huko kairi. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi.
County Commissioner wa Thaa na itete mukana keria siasa na kuboria bakaunjira ndwa na kuringa siasa cia rumena kagitene gakaga kampeni mbeu mbithi na bo kagitene ukaune boretwe bagetikiria gutumirwa bubu ni siasa onde kuri na ugwa bwa kuombeka kukagia ndwa nyuma ya ithurano ari antu baba inge bakuonekana bakiambiriria kumaruka town na gucoka risabu. Mugithi ora ukwirigirwa kuthiuruka kaunti ngima ya Thaa kuria akari bakaigethiri kagita ka kithurano ora wambiritwe ikamishna wa kaunti no Norbert Komora na ora utongeretwe inkiama ya urumwe aga Kenya NCIC Gitonga mwikamba ora nwe murugamiri munene wa mantu megie watho kirinkiama enu ariuria akari bathimbere kwendana batakwathranwa ichacha ire ithiete mbere. Hii uchaguzi ni ya siku moja. Tumekuwa tukiishi kwa amani. Itakuja na ipite, lakini jirani wetu ataendelea kukua jirani yetu, rafiki yetu ataendelea kukua rafiki yetu. So tukue careful ya kwamba uchaguzi sikuje ituwawanyike katikati na majirani wetu na marafiki zetu. Our mantra is election bila noma, tupige kura, tusipige mtu. Mbeu mbithi bakirikanaga iboka inge batumikaga gukiantiga kagita tagaka. Ni vijana wakati mwingi ndio wanatumika ya kwa kusababisha hiyo michafuko. Na tusikubali mtu yoyote aingie katikati kujaribu kutuletea vurugu. Mtu yoyote yako kwa social media ni kama journalist. Unaweka kitu pale uko peke yako. Lakini wale watu wanaiona, wanaisoma, wanaisikiza ni watu wengi sana. Uko na wafuasi ya watu wengi. Na wengine wataishare iendelee. Tuchunge maneno ya chuki, kuandika ama kurekod maneno ya chuki ya kuinsight wa Kenya wowote. Kamishna Norbert Komora na pete mukana achiacha barabaka watikana bakiingira ntigache gichiacha. Watafute vile viti vyote au vyeo ambavyo wanavyotafuta kwa njia ya amani. Hatutakosa kumchukulia mtu yeyote hatua wakati akijaribu kuleta fujo. So kwa hivyo wafanye campaign. Masaa ya campaign kuanzia saa 1 mpaka saa 12 ya jioni. Zaidi hapo watakuwa naenda kinyume. Na polisi tutawahimiza pia nao wafanye pia wajibu wao. Ariuga wira ya kazi mtaani egatema mbeu mbithi baingi baigwe bari na wira ya kuruta bantu akwereraga na michemanio ya gichiacha untu brabomba gutima bagatumirwa buthuku. Wangependa tu waweke tu kitu kwa meza. So ndio wangependa wafanye kazi. Na yetu ni kumshukuru rais ya kwamba amewakumbuka, ya kwamba kenini wakawapatia ile kazi ambayo wanaweza wafanye. Watu wakikuwa na ile kazi ambayo wanaweza wakafanya waweze wakaleta noma. Nabo akiama bagi kundi kimwe kiragi kwebeta mulika wa bakaji bariuga wati ibwambiriche kuongereka muchi wa Nairobi mono mitaa ya mabanda wabora kithurano kithiete mbere ukwiriria untu brande botimite akariba muchi ojuba kambiria kuthamira matorani bagi kuthuka kira kiomba kumira nyuma ya kithurano. We did it in Mathare, we did it in Maili Saba, we did it in Mukuru, Kawangware, Langata and Kibera. And in all these 6 slums, there were many hotspot areas. If you were to just go to Machakos country bus and just look at the number of people, the exodus of people going to the countryside, as in people, watu wanahama, you will see beds. You will see mitungi, you will see any people are going home and mainly from the slums. Bariuria akaribara bakonaga kana kuigwa makarikata mama wenyangia bakaringa ripoti kwa Borichi. We are calling on the government to at least have specialized courts for sexual gender-based violence and other gender-based violence cases. This will increase convictions because we are seeing that we're having cases as far as 207, the other elections that are still in court. We are asking ourselves why. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.
Bareba koromba itebyo tongeria gisigone bunge Keigembe Central batongeretwe ni MC wa Kangeta Romano Muito na ureo gochwa gitikeu kio bunge na tikiti ya kiama kia Jubilee Dan Kili ni bori itie thirikari kuongera ukaria kire imwe cha ntere unaria kukuja irwa mpithu kiro cha maitha magita kwa magita bariuka kore na arethi baranande bakuonekana kurithia ndithia cha omiundene akari ontubura bombe kia kureta nkuchanio na kinyasara. Tureithukirwo ni arithi ba ng'ombe na bakuyiba turire ni arithi ba ng'ombe ufa tegemeo ya batu turaturi bakathangene itusutu nabo arithi bariro na batwe bakienda kurithia nsoko lazima na were kuresist kana kurieria wabera nsuite beto kurithia ng'ombe bakwa muntu abwitokwa nzosi atiwa muntu abwitokwa ng'ombe a survive. Bithukaniro ino ichi itumite atongeria abaire barabochwete kyo jumbe Keigembe Central baleo ndani kile wamwe na Romano Muito babumeria kuria arithi wamwe na akaribantere ino cha boiti Keigembe Central ibatige kuithukanira ende muntu na teye ora ungi saidie mwomwereri tinau kwina thina enene muno na arantu ba kuithukirwa ni arithi ba ng'ombe na nkamira yekurabikaridwa na denerereo ni ati kinya mubunge wetu urawi ki national government ubat kwarira kwithira kithe taira security na hakikisha security agents bakuya ati kwaria nankenda kwira antu betu kinya thoko na thina nyingi muno tukangamizana na kuorwana na kuthukangana into bibio itwendane ketha kwina munda oku yona bia kure yo kabiro yo karithwa ketha gwe komba kurithwa muntu omba gwe wagarithia naye warithia lakini ntekwenda kuiba mantu yantu temana na kushunana na kuthukangania into baire babankoroki ibadite na bena kuria mabitha abaokaria na babaithiro bakiruta ngugirere yao gutigira anto ibaokarua na kwithiro gutena mbithukaniro ino ikuthina mbere kairi na inko ya lani nyauni tekwenda kuiba antu bagithukangania bangi into nipo ntu kwa Mulungu anenkerete ki ngagisa kiutene komedia full plunged police station amboka police post na security ntukai kenda kutoka usalama boya kwana boka bila antu nito yo orambo bakwira antu ba security agents barabarungamirite security tafadhali ruteni ngwerereo utemu Kenya utena aki kinyora wina munda point ye komi ukethire munga yo awari meiteka na mpempe kinyawe na bati kuona aki yewe akakarua ng'ombe kana mburi kana kamera itekarebye kurabi Keigembe North Beton Class Chabari. Ngwataniro ya Azimio ne thithitie Ndionga Nterecha Kirimara aria bagambĩtie akariba Nyeri na Kirinyaga akiaria Raila Odinga nekete wira ne bwa thirikari yawe kwenika goro ya utoro kiri ntuko chiawe chia mbere chia igana wona batonya thirikari-ini. Nego kena na kugosa idalelele mbure mai. Mimi nataka niseme jambo moja tu. Nimesikia wengine Mwizirani netoka ile nenda kwa Azimio mkoga inawezekana Azimio tuna baba na Martha tukiwa pamoja mkitushikilia nchi yetu itapumua tena. Watu wetu kwa miaka zaidi ya 4 ile kampeni imekuwa Kenya na ni mpira unachezwa na timu moja, ni kampeni ya chuki. Hiyo haiwezekani. Kama unataka kusema yale mazuri ni yako, ukubali hata ile mabaya. Na kama hauko ndani, toka nje basi tukuone wapi? Anasema mimi ndo nimelazimisha Uhuru kusimama, mimi nilikuwa nataka kupiga kofi. Unaona vile anasema amelazimisha Uhuru atafanya hii na hii. Ndio alikuwa analazimisha Raila Odinga asikubali matokeo ya 2007 mpaka nchi yetu karibu chomeke. Shetani afanya nini? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Tukimaliza haya Kenya itainuka. Sasa rais kumaliza ni ufisadi. Uhuru alisema ati kila siku Kenya inapoteza shilingi bilioni 2. Kwa mwaka moja inakuwa kama bilioni 700. Hii ni gari ya Wakenya wote, wacha iendeshwe na kinara wangu ambaye amekomaa kisiasa, mtu hana hasira, mtu ako na subra. Ukiona watu wa hasira, wacha wapate nafasi, hasira yao irudi wapi?
chini ya Mungu ya familia Munini wa Rais William Ruto na kaborio yawe muthenya jwanaru akinyabone bakinyete kaunti-ini Isiolo kiregeria ria kugambia kari kumuthura tariki 9 cia mweri jwa 8 kiaria Ruto nonekete gwikira kariba mawira nenkabo zario kubaretera ndoje amona kinya kubanyiria jamwe ja mathina zarazethagirwa zagikinda rethi kaunti-ini eu. Na kwa sababu wakati umefika wa kuambiana ukweli. Si ni kweli? Si ni wakati wa kuambiana ukweli? Nyinyi mnatuongelesha mambo ya ufisadi. Ufisadi gani mnasema kuzidi ile nyinyi wenyewe mumehusika? Nyinyi wenyewe mumeiba pesa ya wananchi, pesa ya wagonjwa, pesa ya COVID, na mpaka leo mlituambia mtapeleka watu kotini, hakuna hata mtu mmoja amepelekwa kotini. The Auditor General says the country has lost 10 billion shillings, money meant for 6 people, and many of the people who are in that scam are people who are very close to the candidate of Azimio. Bwana Kitendawili, wacha kutupigisha story ya mambo ya vita ya ufisadi. Anza na wewe na watu yako walioiba pesa ya KEMSA. Wawa wezi wa serikali wakaripia vaccine milioni 10. Na ile ilifikia wa Kenya ni vaccine milioni 1.5. Nataka niambie hawa watu ya serikali ya Uhuru Kenyatta na hii serikali ya handshake, pesa ya Wakenya lazima mtarudisha. Nyinyi watu wa Isiolo, msikuwe na wasiwasi. Hawa viongozi wenu wote wanaunga mimi mkono usiku kwa sababu wanaogopa kuniunga mkono mchana. Ati wanasema ati wakiniunga mkono mchana ati kuna kitu wameshikashika wanaweza kupelekwa kotini. Lakini mimi nauliza nyinyi, si nyinyi mtaniunga mkono mchana? Ngatho cia mwanya ni untubo ugwe wajukia kanya gakuna kwithirwo gwatanirite na bautwikire Nteto cheru thaa 3 mbetagwa MAUREEN kinya mona neto mathiu tukiona rwa ni Cindy Karwitha ngakwe